Sotami ing tabi basing buhan ba magta na mating kudisyo na tahan okjari ngasigi marwe pa myan pizari. Manipur gi hojik oi ba phiba masida indigenous kicks isu na yet na ribasi matang chadi haina RK megena phungdokre. Umanglai kanba apun bulok ukal na sin na merame pampang thokre. Lunena kunitoy suba ani cases lehau debi memorial super division gi winner SWC grade noikre. Mapunga pao miyam da pizare. Manipur gi hojik oriba fiba masida indigenous ki issue puthok-tuna yetnaribasi matang chade thawong asi leibak thugaina basilakpani haina hanagi UNRF ki chairman RK Megan Eli Sanayamana Sawombung community hall da pangthokiba ngol chakobugi tharomda phongdokre. Khundrapam Kendra Tingbang Lupna Sinna Bangthokiba tharomatуда Sawombung amadi Sajiwa relief camp ta leriba IDP Ningo Singh Chakobagaluna Kudol Poching Piki. Tharomatуда Khundrapam Kendra Tingbang Lup ki President Maibam KV Commerce and Industry Department ki Geology and Mining gi in charge Thongam Phulchan Icham gi hanagi President M Rajendra Las Boy ni chingba saruk yakhe. Tharomatudha Khundrapam Kendra Tingbang Lupna Khundrapam Kendra ki manungdagi thawaina pontha pikraba thoba taragi lehoriba imung manungda pirekpa thagi pension mangarak shuboina khusinaki. Tharomatudha RK Megin makha takibada hojikogina haurakliba lan asi makhoigi tungda kanalai haibasi koin loina khangare hojik thokliba lan asi lisang shina chathakigadaba lani lan asi thingnagi hairabadi aikhoi punna honnagadabani punchin bagi mahutta amaga khaibung tananaba honarakpasi laibak thibani hojik kogi thingnaba khak natana IDP sing mayumda handin hannaba hotnagadabani lengakna hona dragana kari toba yai haibadu aikhoi punna khanaminagadabani haiki. Awal fakta lagi tu tujuh macam tu na pelai na selapa ni macam lah selapa sekian lepas ni proses dah hanadi mungkin longting lah pun itu na itu proses dah macam ni sektor dah single beri ada masih di mana orang tu macam lepas tu di population na itu sektor dah sesuai single orang. BJP amadi chatminariba party singi oina hojik politics tawba leite tawshu tawkhiroi IDP sing masagi mayumda hanjin hanbasina ahanba thodang oina hotnakigani haina hanagi chief minister Nongthombam Birena phongdokre. Wafam singasi Luwangsangbam da Luwangsangbam United Club Organization nasenduna mori amadi Chorchan Purdagi lanjanatna leiriba ningol singi damakta pangthokiba ningol chakobagi thoromga mailena mahakna phongdokibani. Landina duna leriba ningol lising ani hemena saruk yadna pangthokiba ningol chakobagi tharomatudha MP leisem basana jawba lamlai kendragi MLA khongwan tabam ibom chamadi pachwe kendragi MLA sapam kunjagesar su saruk yakhe tharomathuga mailena Nongthombam Birena makhata aduna hai lanjinari baseng mayumda hanjin hanbasina ahanba thodang oiduna lagle hojik politics tawbusu leite kanagumba singna politics tawduna launaba yaroklabasu BJP amadi Chatminariba singi oinadi thunaba launaba tawba leite toina chairakpasida sengdoktaba yadabagi ngasi kharadi sengdokhi adubu hojik politics bot amadi bot kamari lenaba thabak amata tawkhiroi IDP sing mayumda hanjin hanbasna ahanba thabak oina pangthoknaba honagani maram adna mapung oina thabak pangthokpa ngamnaba lenga ama athuba matamda leinaba kanna honari. Ngasi ningol chakoba saruk yaba lakiba IDP singi maikadagi adugumba tharom ama pangthokpa aduda apem phongdoknaki chahi ani hena chakoba chatpa phongnaktabage pendaba nungaitaba kaya su thamoi sokna paudam lakhi lakadoriba mathang chahigi chakoba nangnanaba masagi maramdam mayumda hanjin hanba ngamhanbiyu haina su phongdoknarakhi. Where takthokudam hai ba madu takthorpa kana nang usai do ai khoi ka border se direct samna bonina kanana no ba da sek togur se aduna aina ngasi jo ai ngasai konthokdam so har mani state police naga yawa kuki yawa maitai bangan yawa ko state ki apun force Mizoram ki border da
मिजोरम मणिपुर का ताइनब बॉर्डर से एक्टिवली आधार कार्ड खंदे करी खंदे चेक चाक तब मथौ ताई है मधुने हाजरमिसे अखोईगीसु अखोई अंतंग सिगिसिदा को इलीगल इमिग्रेंट खंतोकपा हाइबसिगा ड्रग की कनो तो हाइबसिगा अखोई अंतंग यूनाइटली अखोई पुन्ना अंतंग चमिननिगे मणिपुर में पुन्ना कंगलई येलहो चेंगा KYC अमदी कक्चिंग खुनौ रिलीफ कैंप कमिटी का पुन्ना सेंदुना KBM इंग्लिश स्कूल कक्चिंग खुनौ रिलीफ कैंप तलरिबा इनमेट ओरिबी निंगो सिंह जाकौख्रे रिलीफ कैंप अदुदा चंगजफम लोकना लरिबा सेरो सुगनु अमदी कुंबी केंद्रगी नापत अमदी तांगजिंग अहलोक्तगी पुन्ना इनमेट चामी मुक्ना मखोईगिदमक KYC अमदी रिलीफ कैंप कमिटीना अचंब खुदोलपोत पीदुना ममा मचा मचल मबुंग ओइबगी नुंसी चानबा मरी हेना चसिनबगी याइफा थौजा पीखी लोनिना रिलीफ कैंप अदुदा लरिबा महाइरोई सिंगदा बॉय कॉलम अमदी अते पोलम कया पीदना पुनिंग थगोतखे थरम अदुदा कोसेम की चेयरमैन तकेलम अजित सिंह कंगलई येलहौ सेंगा की प्रेसिडेंट नोंगथोंबम सनाहल कोसेम की सेक्रेटरी KH आशिकुमार बोसेम की कंट्रोलर आयाम थोइसेंग कंगलई येलहौ सेंगा एडवाइजर S सतन अपुनब मणिपुर इमा की प्रेसिडेंट ओइनाम इनाउजा देवी KMWO हेड ऑफिस के प्रेसिडेंट MARC नासिर खान कंगलई येलहौ सेंगा की एडवाइजर M रोबेन मीदे रिलीफ कैंप की चेयरमैन KH बाबू अमदी कन्वेनर M रतना मरु ओइब मियोइसिंग ओइना सरुक याखे थरम अदुदा थोइब मिथुंगन ओइकिबा कोसेम की चेयरमैन T ओजित नहाई मतम सांगना रिलीफ कैंप तलयकपदा वाबा अमदी अवार अपान चिंब कया अमदी लेरमगनी अदुबो अंगांगसिंग असि मखोगी पुकनिंग वाखल सोंथदनबा महि मसिंग निंगथिदना तमहनबिनबा ममा मपा ओइबसिंगना तो होनबियु कोसेमनसु अंगम मतेंग पांगदुना लागली मखातानसु पांगकिगनी हाइखे अमरोमदा कंगलई येलहौ चेंगा KYC की प्रेसिडेंट एन छनहन हाई थोकलिबा इरांग असिना मरम ओरेगा लेखिदबा कयामसु यावख्रे कयामा अवाबा कयामसु मायोंगदुना ngasi फावबा लागली मसिदा कंगलई येलहौ चेंगा ना अंगम्बा खरदंग ओइरबसु इमा इचा इचे इचल सिंगी फी मतत अमत ओइरबसु हाइरोई अंगांगसिंग असिगी बॉय कॉलमदा ओइरबसु अंगम मतेंग खरा पांगे हादना रिलीफ कैंप कमिटी कक्चिंग खुनौगा तानरगा खुदोल तंबनी हादना ताइबंग सेमबि मपुनसु ngasi हाइबा नुमितसिदगे इंग तप्पा महौसागी इरमदा मणिपुर दु ओइदना इनमेट खुदिंगमक युमयुमदा हंजिंदुना मखा ताबसिंगदा अखोई खुदिंगमक नुंसी चानबा इंग तप्पा शांति लेबा मरा चेतपा अमन सोइक्रबसु अखोई मसेल ngakthok ngaksin tawduna papa ima leibak manipur ama ohelminasi haiki त्रिपुरा मणिपुरी को कल्चरल फोरम अगरतलाना पुथिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी तखेल लेमा तेंगबांग लुपकी मतेंग लौरगा हियांगगी मरीनी पानबा थांगजिन नुमित अबोय नागर पुथिबा संगलेन लांपाक्ता निंगोल चाकोबगी थरम पांगथोखरे फोरम की प्रेसिडेंट मयेंगबम अभिरामना थरम मपु ओरेगा राज्य सभा की MP राजीव भट्टाचार्यना थरम की चीफ गेस्ट ओइकी थरमदुदा इम्फाल JNM डांस एकेडमी एक्स डायरेक्टर L उपेंद्र शर्मा साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली मणिपुरी लैंग्वेज बोर्ड मेंबर AC नेत्रजीत सोशल एक्टिविस्ट HPO कुमार रिफॉर्म की GS लोंगजम अरुण समरेंद्र पुथिबा वेलफेयर के सेक्रेटरी सुनाम दीपक कुमार MLCF के सेक्रेटरी खोसना मंगाल AMC की काउंसिलर नचिंबा गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुयाकी त्रिपुरा की मफम क्यादगी सरुयाकीबा मचल मचे निंगोल चामरोमदा निंगोल चकोबगी खुदोल पोत तमकी हाई मणिपुरना वाबा हाइबासी इंडिया गिसु वाबा मनी मणिपुर शांति लेबा हाइबासी इंडिया गिसु शांति लेबा लेबाक अमा ओइबा लेबाक अमा हाइबादु ओइगनी मरमसना लमदमसदा शांति लेहनबा मदि फुरु खुदिंगमक नुंसी चानना लेमिना हन्नबा होनबदा यूथ कांग्रेस ना मतम पुंबद होनगनी मणिपुर की दमक इंडियन यूथ कांग्रेस IYC ना ngasisu khongpom chetna lepli haina इंडियन यूथ कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चीफ ना फोंगदोखरे पीस एंड कम्युनिटी हार्मनी हाइब हिरमदा मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी न सिनना कोनोंग ममांग लेबा MSFDS की ऑडिटोरियम दा पांगथोकपा नोमगी ओइबा कन्वेंशन सरुक्ता
कन्वेंशन सरुक यादुना महकना मखा तारादुना हाई था कुमापन हेलक्लबा लमदम मसिगी वाथोक असि लोइसिंदुना सेंटर अमदी स्टेट असिगी बीजेपी लेंगाकना लमदम मसिदा अमुक हन्ना शांति अमदी नुंगसी चानबा पुरकपा ngamdre डबल इंजिन लेंगा असना मणिपुर की इकाई खुमनबा ngakpa ngamdre लमदम मसिदा मियामना थेंगनरिबा कयासिंग असि कोखनबगी महुत्ता अमगागी मरक्ता खाइबुंग तानबा असिगुम्बा मतमसदा यूथ कांग्रेस की नहासिंगना शांति की मैरा अमा ओदुना लमदम असिबु अमुक हन्ना सेमगतनब होनसी जम्मू एंड कश्मीर दा बीजेपी लेंगांगना आर्टिकल 370 लाउथोक्तुना मियामगी हक मतपा मतमदा यूथ कांग्रेस की नहासिंगना चौबा थौदांग लौखिबा अदुगुमना लमदम असिगी लेरिबा तोखाई तानबगी फिबम असी अमुक हन्ना नुंसी चानना लेमिननबा होनमिनसे थौरंगा मैलेना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघचंद्र सिंह नहाई पांगथोकलिबा कन्वेंशन असिना कांग्रेस की यूथ सिंगदा चौबा अहोंबा पुरक्तुना लमदम असिदा अमुक हन्ना शांति हंजिलहकनबा होनबदा मतिंग ओइरगनी पाउमिसिंगना हंगबा वहांगी पाउखुमदा महकना हाई बीजेपी ना हौजिक लेरिबा पीआर असि मखा ताना सांगथररोय अनोबा लेंगा अमा लाक्लगनी हारिबा असि थाजनिंगाय ओइदे हौजिक मियाम असि बीजेपी लेंगा की कांगखोंग चाइबा सासोन असिना अपेनबा ओइद्रे हौजिक करप्शन ना हारबा अमसु ओइरे असिगुम्बा सासोन असिना मियाम असि खमतेंना अवाबा अमसु ओहेले मनम असिनानी सेंटर स्टेट असेंबली असि डिजॉल्व तौबिरो अनोबा मिखल पांगथोकपिरो हाइना कांग्रेस ना तक्सिलिपनी फोंदोखि पांगथोखिबा कन्वेंशन अदुगी मतंगदा मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट मोहेंगबम आनना वफम कया सुथमखि We youths, future belongs to youth. I do not nahasing I say like I should tamaba amadi Manipur ki tungi marai bak lep ka dawri bani hai bana haro ko say yamna wakal sanna yamna visionary oiba miyeng amada koi satmina da bataragadi kanglu furup laiminari ba jati kya na kundari ba koi Manipuri maitai pangal Manipuri tangkul tarau maring mau laiba furup kanglup singa se akoi kuding mak se akoi kanglup amakak na Manipur chalaibe yaroi idea of Manipur Ishona iramdam Manipur asida chingpa ture jatnabi sana khotnaba hiram khudingmak watanaba pirabasu ngasi phawba Manipur na chawkhatpa ngamdana leiriba si matik chaba luchingba leitabanani haina kayawe sigi MLA Luwangsangbam Rameswar mitina phongdokre wafam masingasi umanglai kanba apun belop ukalna sinduna palace compound leiba iboyema sumanglila sangne na pangthokiba mera mifam 2025 ko mailenena phongdokibani Tharamatuda Kayawesigi MLA Luwangsangbam Rameswar mitai ukalgi maru oiba thomising amadi loisangi maru oiba myoi kayasu saruk yakhi Tharamadu hogdoktringai mangoinana mera mifam saithabe isei amasu audio cassette oina release tawkhi Tharamatuga mailena MLA Rameswar mitai makhatana phongdokibada malai masda leiriba chawkhatlaba country khudingmak chingpa turel ningthina leitrabasu country sing adugi luchingdiba myoi adu aphaba myoi singna oibana chawkhalibani amadi umanglaibu khoiramduna ningjariba myoi singna umanglagi laifomlen sing stemgatpada mateng pangduna atopa lainingi laifomlen gumna ningthina thamna honaminasi haina phongdokhi ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯅꯥꯟ ꯃꯔꯤꯡꯗ ꯐꯨꯅꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯃꯔꯤꯡꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯒꯥꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ Akampat Ideal Girls College ta hangliba relief camp ta Member of Parliament Local Area Development Scheme MPLADS ki senthang makhada nongna saba kaman work set Lok Sabha ki MP Dr. Angomcha Bimol Akoijamna haunabi matung ina sangadna miyamda khusinakre Common work set Sangabagi Tharamadu Mailena MP Angomcha Bimol Akoijamna phongdorakpada Manipur da thokliba irangasi hojik loidri relief camp singda leiriba miyamna makhoi gi pongnafam mafam aduda hanjinduna ingna chikna leiraba matamda ta irangasi loiri haina lobani amadi relief camp singda leiriba mahairoi sing matau karamna
ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯨꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯠꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯖꯄꯥꯟ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯒꯨꯝꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯉꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ ꯆꯪꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗ RTI ꯊꯥꯔ ꯈꯣꯠꯂ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯣꯟꯕ ꯆꯥꯡꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯖꯄꯅꯤꯁ ꯀꯣꯔꯤꯌꯟ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯔꯝꯃꯗꯤ ꯄꯤꯛꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ BJPꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝ ꯈꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA T.H. ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯡꯈꯝ ꯑꯍꯟꯖꯥꯎ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯡꯈꯝ ꯌꯨꯠ ꯖꯤꯝꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯌꯨꯠ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ MLA T.H. ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯕ ꯇꯥꯡꯈꯝ ꯌꯨꯠ ꯖꯤꯝꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ex minister Dr. K.H. Ratan Kumar, ex MLA P. Sharachandra, MPCCꯒꯤ General Secretary Dr. S. Manauton amadi Thongju SCꯒꯤ PCC member S. Niken yauna maluiba miyoy kaya saruk yakhi Tharongga mailena MLA T.H. Lokesorna makha takhibada ngasi BJP na sinba tharom amada hanagi chief minister and Birenna Congress na chahi kaya da tawba ngamdaba thabak ngakta tawba ngamli haina yamna napal tawna laukthokhi en Birenna hari wafam adu yamna chumi maramdi Congress lengak matamda Manipura chinga masung tam changnaba yaramdaba leite adubu ngasidi chinga masung tam tokhai leinabagi mawngda leikre Maitei sing asidi Manipur gi apunba pak chauba square kilometer lising kunithoi chahum kuntaret ni haiba ngamdabagi phibamda leire Masigi mathakta Manipur gi apunba saktam ngaknaba honakhiba nahasingbu kannaba Congress ki MLA singna law CMC habida ruling MLA singna yakidaba adugi mahingna ngasidi thawai khobakta iramdam kannaba honakhiba nahasing maral kya pisinduna wafamda tahale Amaromdana chingdana SP amabu hing tana phurakhiba amadi MSPDCL Churachandpurgi staff tayet putamthina phurakhiba myoising ngasi phawba phadre haujuna Churachandpurda additional SP ama hatkani haina kelagba phawba chenaba myoising phabagi muhutta condemn tawduna leire asumna center da leiriba BJP gi lenga makhada leiriba BJP gi lenga asisu chingdana free tharaga tampaktana naigi Yauna naibagi thawng ama chatharliba sisu tawbiganu maroina leiriba security agency singnasu lan matamdana lotuna leiraga haujingna makhogi mahot sintuna thawai khobakta lan yauruba singda maral kya pisinuna otnairiba sisu khudakta lepiyu haina mahakna makha tana appeal tawki Miyoiba khudingmakta taibang mapuna magi sintha amamam piduna taibangda laklibani ekhoida pirakliba sintha adu masak khangdoktuna sintha adu mapung phana pangthoklamba aduni ekhoina mathau tariba si haina mayangnambam Ramesor MLA Kakching Assembly Constituency na phungdokre Khangakpa Football Academy KNFA Palil hokdokpagi tharamda athoiba mitung oina saruyadna mathaki wafamasi MLA Ramesor na phungdokhibani MLA na makhata aduna hai palel gi na hakyana haurakna sigumba football gi academy ama hangduna palel area da leiriba pikliba ngang kya da anoba inot ama hapna honarliba thabak thoramasi yamna phaba khongthang amani mahaki maikidagi su matam gi lengak tagi loba yaba mahaki maikidagi pangba yaba mateng khudimak pangani sana khona khakna da na palel asi economic hub am ohendna miyam gi semilon da su fagat hanabus hotna khigani haina so phongdokhi palel mamang likai da pangthokiba thoramadu da khangakpa academy palel gi president Roman Khumana pharmapo Joy Kumar Sanabam chairman palel gram panchayat amasung kunmathusuba AR gi major Tushar Nagrek na akhanaba mithungnen sing amasung palel gi saknaba myoy kya su akhanaba lengbi pasing oina saruk yakhi
हाइबसे पुंसीदा इंडिविजुअल मी अमगी नतना समाज अमगी सु मसी दरकार होय मरम मरता अरीबा लैरंबा ऋतु लोहन खरगा अनौब ऋतु पुरक हाइबसे मसी हौना सानी संसार की असिगी मरक्सिदा पलेल की चिनिनाव नहा सिंह तुंगी युमी होगे दरबा मखोई न पुल्लगा एटी की सिंगलिनाव सिंह न पुल्लगा पॉजिटिव प्रोग्रेसिव लाइन दा खला कांदा तुंगी युमी होगे दरबा लांसी की मरता वखन लाइना नारबा थमोइदा अवाबा अकीब फावबा सिंगलिनाव सिंह से मसी नॉर्मल लाइफ ता हंजिलनबा प्रोग्रेसिव होइबा मखोई की एनर्जी से डायरेक्शन का तौनबा फुटबॉल एकेडमी में हांगनी न तौरबसे आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई रियली थासी कुनिथोइदा कुंबी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा साइतोन कैथिलदा इसे नोंमाई की थरम अमा पांगथोकलिंगैदा कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 5 थोंग लेकाइदगी नोंमाइथेम एलेक्स सही कुलुमदोया पोकपेन अचौंदा नोंमैना कापलंबनी हाइबा थौतोकता हकथेंगना चेनबा मियोय अथुबदा फादुना मरागी मतुंग इना पंगफम थोकपा चेराक पिबियु हाइना एलेक्स की अपोकपी एन बिनेश्वरीना फोंदोरकले थौदो अदुगी मतांग ngasi sagai gi ahal laman sing yauna apunba mifam Alex ki apopi mama en binesorina paumi singda makhata na hai mahaki machan pa Alex bakery da acha thak shaba yauna imungi leita lairada mateng pangdun leijaba numit aduda lekai gi mamanaba singa loina saiton da isai yengba chatkibani adubo machan pa Alex makhong oi thangbagi khujeng mathak khongi khuraida nongmaina kaplamle haidna mamanabana अथेंग बाहिंग पाव हाइरकपदगी साइतुन ताना चतखी थौदो अदुगी मतांगदा गाकचाव इकाई पुलिस स्टेशन दा रिपोर्ट अमसु थागलमकी असोपो मचानुपा पुलिसना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिष्णुपुरदा पुखलकी मखा ताना जेनिम्सदा मुक रिफर तौरबा मतुंग रिम्स हॉस्पिटल दा मुक मथंग रिफर तौरबा मतुंग हौजिक अमुक सीज हॉस्पिटल लांगोदा ऑपरेशन तौननबगी दमक लेरी हारदना मचादा नोंमैना कपलमलिबा मियोदो अथु मतमदा फादना लोग उबचेराक पीबीयू हाइनासु लेंगाता अपील तौरकले इसादा सोइबा मखों जी सोनारगदी करी ओरकनी हाइबजी एबा मियामना मरी लेनबा जिन येंसिन बियो करी मरान की दम इसाबु मखों दनु मैना कापी रमी बनो हाइबजी मै लेना पुलिस सु लई हाइ नोंमै कापन मिल अदुदा मरी लेनबा जिन अंक चिदोकियो चागी मरान करी लिगिनो अब नोंमै कापद चेनदी बमी तो अतु मतम द मतिक चाबा जराक पीबा गलोना अतु मतम द पुथोकियो संगीत अकादमी कक्चिंग सेंदुना नुमित कोनी जुपना चथरखिबा वर्कशॉप कंपरेक्शन ऑफ बांग्लादेश अरीबा पला लोइसिनबगी चंबा थरम अमा ngasi संगीत अकादमी कक्चिंग हॉल ता पांगथोखरे ngasi वर्कशॉप लोइसिनबगी थरम अदुदा एक्स मिनिस्टर अमसोंग प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन फोरम कक्चिंग नोमाइतेम निमाइना तुबे मिथुंग प्रेसिडेंट संगीत अकादमी कक्चिंग खेत्रीमयुम बीरा साहित्य अकादमी अवार्डिना थरमपो अमसोंग विजिटिंग गुरु JNMDA इम्फाल ना इकाई खुमनबा मिथुंग सिंह ओइना सरयाखी थरमदोग मलेना अथुबा मिथुंग नेनि वारोल पिरना नोमाइतेम निमाइना फोंदोखिबदा बांग्लादेश पला हाइबसी अखोगी अरिबा चनबी वारी ताकपत नतना मसिना म्यूजिक की खुथांगदा अखोइदा मोरल अमदी स्पिरिचुअल लेसन अमसो ताकपिरिबनी मसी मणिपुरी ओरल लिटरेचर अमा ओइबदा नतना मणिपुरी खुनाइना लमचत मांगथरकपदगी फंगलिबा खुदोंतिबा मसक अदुसु ताकली हाइना लाइरिकता यावबा खुदम फाव पुथोक्तुना पला असिगे वहनथोक कयासु फोंदोखी थरमदुदा अकादमी असिगे आर्टिस्ट सिंह पोंगदा एन माइपाक अमसोंग KH शांति कुमार इसै हनबदा इबोह जोहार द प्रोजेंट लोनेना बोरमनी इपोयेमा मुजाव राजेंद्र लक्ष्मण रॉबर्ट अमदी मोइबुंगदा ज्योतिना सरुक यादना पुथोकपा बांग्लादेश पलासु मियाम द खुदोल तवदना मियेंग ताहनखी ताइबंग मपुदा फतबा ngakthokpinaba thongnibagom isa isana tawba aranba thabaksing isana khangna thadoknabashu honasi haina lamlai kendrogi MLA KH Ibomchana pungdongbom da leiba nongpok ningthaw amadi panthoibi laibungna nongna saba maiba loisang amadi maibi loisang sangabagi tharamda phongdokre Tharamadhuda Pungdongbom Khul Development Committee ki President KH Yogeshwar Pungdongbom GP ki hanagi Chairperson I Prem hanagi Ward Member TH Jiten Aishana Halbi Nachingba Sarugyaki Tharamga Mailenina Ibomchana Makata Kibada Aikoina Luna Amadi Thazabagaluna Kurumnariba Chambi Mapuda Kurumbasi
ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯠꯇꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯕꯨ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ MI School Kanchipurgi Mahairoigi team ama school atumaki oja Wangkhem Dipu Head of Department Social Science na luchingduna ngasi Green Manipur Waste Solution gi Waste Management Plan tawriba mafamda plastic material kaya ama khusinakhrei. Green Manipur Waste Solution gi asigumba waste management asibo support tawbirakpagi khongthang asibo environment activist Anis Ahmad na MI School gi Mahairoi staff amadi non-teaching staff singbushu thakapa phongdorokli lonena MI School gi Mahairoi singna sumna recycling materials sing collection tawbagi initiative lokholakpasna khunai asta waste management gi leiriba problem sing asi hantanbada achumba lambi ama yatpa haure haina Anis Ahmad na hariba khongthang asibo taramna okhi. Khetrigawe sigi manung chenba wakhada Jal Jeevan Mission JJM Har Ghar Jal gi makhada thaknabai sing phanghale haina Google da upload tarokli basi hojik fawbu goina mafam asida thaknabai sing phangdri haina wakhagi miyamna phongdorokli ngasi wakhada pangthokiba pawgi mifam amado phamasi wakhagi khunja Amarjana Jongthamna phongdorotuna hai JJM fastboard website ta upload tarokhiba Jal Jeevan Mission Har Ghar Jal function household tap connection da wakhagi list da ising phangle haina piriba miyoi sing imung amata ising phangdri mafam asida hauji ising leiraga sijinaba amadi handpump gi ising na imung ayamba da sijinari lonina website tampham asi thaknaba ising piri haina upload tawklabanina numit humni fawgi manung na mafam asida leiriba imung khuding makta thaknaba ising mailena basingna phanggadabani haike. Pongsu kun wakha changringida kun namaga lei khapatana aduga yauna kun ani sida thong ahaibi thaina German gi manmat thong am khagai upaki aduna mayam gi lifeline oi aredi labi so su aina hekla padagi ngasi bawo koilas se uraktra koilas khara taiba kenoge kadar gi taiba khara di ui ko aduga Manipur Running Team amadi Athletic Association of Manipur na sinduna kilometer 10 sangba minute 30 gi manungda yauba ngamba lamjen changdam nakre. Manipur gi tongan district nipandagi lakpa punna sanari ni forum na sarugyadna Khuman Lampa Sport Complex ta pangthokhiba tharmaduda Department of Youth Affairs and Sports ki Director Dr. Luwangsangbam Bedo Athletic Association of Manipur ki President Laisangthem Ajit Association Asima ki Secretary Ito Tongbram Youth Affairs and Sports ki Hanagi Athletic Coach Sapam Rasori Amadi Soibam Som Chandra na mathang sina Chief Case President amadi Guest of Honor na sarugya khibagalina mi kuntra marigi manungda kilometer 10 sangbalam jen changdam na batu da mathang tarakhraba sanaroi shinda manamathum pin na pungning thawatke tharamadu gamarina yas ki director Dr. Luwangsangbam Beto na phongdorokpada athletic masana si neglect tawba yadaba masana mani miyoiba khoina sanaba hauruklaba matamda chenba chongba amadi hunbana hana haurai masida natana choba game singda medal khwaidagi wangna phangba ngambasi athletic masana dagi oigali athletic masana si sel ichang changdana sanaba yab masana ama oibana masana sita sanari basanari singna kathokpa amagalona thawayangna sanarabadi soidna mai pakani khali lonena lamda masida leiriba tongan masana singda hauji watna leiriba course ke wa pase tu matamda men khatpa ngamna ba department gi makide ki ngamba thak ta khonatuna lakli haina so phondoke Jharkhanda blood transfusion gi matungda angang manga thalassemia test HIV positive oirakpadagi Chief Minister Hemant Soren na West Sangbam District Civil Surgeon amasong atay mailinaba official sing suspend tawna border thokhrei sahi taret suraba thalassemia patient amagi imung manungna saiva shada leiba local blood bank ta mara siraki
Luwangsangbamgi district quarter town oiba Chaiwasagi blood bank ta investigation ama ranchi dagi muimana saba medical team amana thijinbada topa angang mari khaksu HIV positive oina bathenaki angang singa duda blood transfusion tawbadagi thalassemia of HIV oirakpadagi Luwangsangbamgi civil surgeon amadi atem aduda chenaba official suspend tawna order thokibani hari angang singa dugi imung manungda lupa lakh ani mateng state government na piragani state civil surgeon Dr. Shushanto Majina haikibada chahita suraba angang adugi HIV positive test child amagi mamangda tawkibani HIV infection asi contaminated needles exposure tawbadagi su oiramba yai haina su phongdoki Health Services ki Director Dr. Dinesh Kumar na luchingba team amana Sadar Hospital da leba blood bank adu tawkibani hauji Luwangsangbam district HIV positive case samanga taramanga leibagi manungda thalassemia patient gi masing yankhai tarukni hai sanabagi pauda district sport association Kakching na senduna association na sigi playground na satharakpa ani shubha KSH Lehau Devi Memorial Super Division Football League lisingani kulmanga kontaruki ngasi loshinkre Super Division Football League asigi winner SWC kayakna oikre LMLCC langmaidongna ani subada leihore ngasigi thauramda dese Kakching gi president Catherine Ibobi amadi KSH Lehau Devi Memorial Super Division gi sponsor Dr. TS Ojit na dais ta phangki football league asigi ngasi shana ki baru match ta SWC kayak amadi LCC langmaidong ani na sana ki match aduda SWC kayak na LCC bo panjal mari ahumda thoikre SWC kayak ki panjal singdo jersey number 13 direction moyang themna match ki minute 13 jersey number 9 S malengan bana minute 13 jersey number 10 S sanatom bana minute nifumari amadi match loibagi minute marfu taraga ahapa minute ahomda chanki LMLCC ki panjal singna jersey number 13 bungjoy na minute 38 S leisem bana minute mapan amadi jersey number 10 LB ring minger na minute marfu taraga ahapa minute maida chanki bani Malim yoina khwaidagi lidaba amadi ahingba polo ground amasu oiriba Imphal mapal kangjibungda thasigi 18 dagi hauduna chathariba 39 raksuba and hazari amusung Dr. Antombi State Polo Tournament 2025 da nongpok apun besagol kangjilop nongmaibong Assam Rifles Polo Team A amadi 10 tha Polo Club Team sing mai pak na pre-quarter final sangkre Manipur Horse Riding and Polo Association MHRPA na sinuna Manipur ki tungan Polo Club 19 saru yaraga league cum knockout basis sa thariba state polo tournament asigi ngasi nungthil punga matabda sana ki bahan background ki taret shuba league match da nongpo apun besako kangjai lob nongmaibungna Universal Polo Club Langol Bupanjal taruk mga damai tiba piraga pre-quarter final sang mangam ki ani shuba ground ki tani pan shuba league match dana Assam Rifle Polo Team A na Imphal Riding Club Team B Rampelbu yam lakchuna panjal tarama sunuda thoibangam ki luina ngasi sana ki bahum shuba ground ki tarama pan shuba league match na Kakching Polo Club na Universal Polo Club Team C Langol Bupanjal tarama sunuda mai tipina pre-quarter final sang mangam ki bani Sheikh Babu Macha Memorial Trust ne sponsor tauba mudi All Manipur Football Association sinuna punna team taramana saryana sector da leba SSC ground ta thariba home shuba Manipur Premier League 2025-26 ki ngasi sana ki bahama match ta All Moirang Football Association amofa amadi angtha FC anina kan mong lamba tangwaduna sana ki match aduda All Moirang Football Association amofa na angtha FC bo panjal mga sunod mai TP ki amadi league asigi ani shuba match oina United Chandel FC amadi Social Sporting Club na ani sana ki match aduda United Chandel FC na Social Sporting Club po panjal mari amada mai TP piram kilo na league asigi hayengi match oina ayuk pung 30 minute ni fu mga taba matamda mayang Imphal United FC amadi Khetri Uriel Mapal Youth Club KIYC ani na hanba match sanra matong nungtil pung ani taba matamda Young Physics Union amadi anobo imagi mangal ani na ani shuba match sanra gani hai
Imphal West District Football Association Sinna Puna Team Taruna Saruyadna Pasoi Part 2 Leiba Pamyal Ground Jathariba Kun Mga Shuba Super Division Football League 2025-26 ngasisana kiba match da Juvenile Sagolban Tira NC Road Amadi Chajing Inat Kan Belop Chajing Anna Kan Mamong de Lamba Tangutna sana kiba match aduda Juvenile Sagolban Tira NC Road na Chajing Inat Kan Belop Chajing Mupanjal Mari Sono da Mighty P Kibol na League asi haying match oina nungtil gi pungani tab matam da Imphal Football Club Lamfel Amadi Northern Crown Club Khwampa ni Lamba Tangna bani hari Jiribangi Mahai Kulen Bidyanagar Leiba Sports Complex ta Timtani Thune Saruk Yadna Kelo India ki Saruk Amo Oina Sports Authority of India na support tawraga 156 Battalion CRPF na senduna Jiribangi Naha Singbo Hakchang Pamusung Chawkhat Papurokna bagi pandam da Timtani Thune Saruk Yadna numitani Thune chupna ngarang dagi sana ba haukiba cricket tournament ngasi sana kiba match ta SRC ke team kadam tarana Lamat cricket team Butang Khalbo Run ni Fumata Mighty Pikre SRC ke team kadam talamadi lama cricket team Butang Khal anya sana ki match asda lama cricket team Butang Khal na toss ngamduna hana ball tawki aduga SRC ke team kadam tarana batting tawna over kunda wicket ta turaga run chamuk mapal loki run chamuk undra target thamduna lama cricket team na batting tawki adu run marpu mari khak lawraga wicket na maksiki ngasi match asi Santosh Singh amadi Bishojit Singh na umpire oiki haying United Cricket Club Babu Paramadi Bumik Para Fathers Team Boro Bekra Sana Kani Indian Fitness and Bodybuilders Federation IFBF na Sakang Laba Manipur Amateur Bodybuilders Association Maban Sinduna Tongan ba category ni Panda pun na Sanari Chamukuntra na Sarugyan na Taramanga Shuba Mr. Kanglipak Bodybuilding Championship 2025 Pangtokre Nor Eo Sida Leiba Assassinema Hold of Category ni Pan Sub Junior, Junior, Senior, Masters, Men's Physique, Classic Physique Open, Women's Fitness Open, Amadi Women's Bodybuilding Open category da athohen tanakipa Mr. Kanglipak Bodybuilding Championship ki thoramaduda Ambage President and Ratan Thambalmari College Oinangi Principal KH Mohan PD gi hanagi Chief Engineer M Syam Babu Social Worker Aribam Amarjit Sharma Cultural Activist TS Sharon Kumar Mabagi Advisor KS Ningtim Amali Social Worker NK Subadan Nemathang Chief Case President Amali Case of Honor na sarukya khibagalina Category ni Panda Pangtokiba competition adu da makung mathang takraba sanori singda sel momento amadi certificate pin na puning thawatke District Kang Association Jiribam Senduna Jiribam ki Bau Prada Leiba Lamling Community Hall Kam Kangsang da Jiribam Kangkut ni Panamari Kasar Kangkut ani yaw na puna Kangkutar na Sarugyan na sanari Pan Bahar ki Beton BTV Memorial Emerald Kang Tournament 2025 ki ngasisana ki bahan ba semi-final match da Itel Club Dibong na Kasar Kangkut Bibu Panjal Taramathoy mga da Mighty ba Piduna Itel Club Dibong final changkre ngasigi match asida KS Bajanta Singh na umpire Aichi Naupisak Singh na scorer oiki hayang anishiba semi-final match nungtil pung ama taba matamda MITL Jiribamga Yawal A Champanagar sana gani Arabi Zamari pa amon namyan tupizari Manipur ki hojik ori yopi masda indigenous ki issue puthok na yet naribisi matang cha di haina RK megena phongdokre Umang laikan ba pun balop ukal na sinna merami pampangkukre. Lunina ni Subha KHS Lehaude Memorial Super Division ki winner SWC kayang oikre. Imes potong pizza ba nga sige di matasal lo shinjari meeting tabri pasikukurum jari.